bakurwamo nta sasu, bagakurwamo na RDF, ingabo z'u Rwanda zifashwa na M23 y'abanyekongo. Ntabwo bitunejeje, biratubabaje. Tukabazwa n'umukongomani nk'uyu minisita wita ngo n'umukongomani, iwe ntabwo bimubabaje. Uyu minisita aragaragaza ikintu ko ashaka ko hari abapfa hariya, kubera ko we nubwo yakomeje yigaraguza ahangaha agira gutari. Minisita turakuzi, turakuzi bien bien, tuzi ko uri umuntu ufatikanye, uri umuntu usapotinga RDF. Muri bariya mwebwe kiriya chama canyu ca AFC M23, mwebwe musapotinga RDF mukwica bene banyu bakongomani. Ariyo mpamvu mwaba bariya babashimuse bakabakura hariya Buvira, utegere Muyaya, utegere n'abandi banyamurenge barimo bari no kirubera bintu bavuze. Bariya n'abagabo baza amateka. Ruberangabo yahereye Butare uko umugambi watangiye. Ariko we minisita wita umukongomani, simpakanye kutari we, mbabare gukoresha iryo jambo, uvuga ko uri umukongomani, warangiza ntubabazwe n'agahinda kabene wanyu bishwa n'abanyarwanda na leta y'u Rwanda, RDF n'amahanga bivuga, isi yose irabizi, Kongo yose irabizi, abakongomani yose barabizi. Nawe urabizi, urabyirengagiza kubera ibyo mushaka ku nyungu mufasha leta y'u Rwanda. Minisita, guhinduka kwanyu, reka nkubwire ikintu kimwe n'abagenzi bawe bari hano mu nyumve guys. Guhinduka kugira ngo ukire no kugira ngo ugarure ubuzima bwawe, bikubiye mu ijambo ry'umugabo umwe nushe muri Bibiliya. Minisita, ntuzi umuntu baza bita Namani. Uriya Namani yari umugaba w'ingabo, arwara ibibembe biramuzahaza. Akana gatoya kakariya akana wabonye Buvira k'imyaka 17 wabonye kavuza ariya magambo, kabwira bene wabo bagiye bukamanyura bashimuswe na RDF ati mugaruke hano turamahoro. Uriya mukozi wa Namani yabwiye Namani, aramubwira atari ko databuja. Bamaze kubwira Namani ko agomba kuja kwihagira muri Yorodani agakira ibibembe, Namani aja kuri Ceuze arabisuzugura, ati koma jewe Namani nje muri Yorodani jewe, kandi azi ko arwaye ibibembe, yabuze umuti. Baramutegeka umuhanuzi aramubwira ati nta kindi cyo gukiza, genda wibire 7 muri Yorodani urakira bino bibembe. Namani arataraka agasuzugura k'abantu karagwira. Jewe Namani n'inzuzi z'iwacu, aho kumbwira ngo nje muri za nzuzi za Kinagwi na Kineke uzosome Bibiliya, sinza kutondagura inzuzi yavuze ziwabo nziza zitemba zisa neza. Ariko umwana mutoya w'umukozi wiwe w'umujakazi we mutoya rwose umeze nk'uriya mwana y'Ubuvira wakosoye Nyarugavu, abwira Namani, aramubwira ati atariko databusha, atariko se ikintu kikugoye niki kuja kwirira muri Yorodani ugakira kino kintu cakuzengereje, uzugenda wambaye imyenda ariko indani wahwereye wapfuye, wakwiriye ugakira. Inama y'umwana mutoya wa Namani. Namani igihe yishiraga hejuru, ariko akamenya ko arwaye, akamenya ko afite ibibazo, akabihagararaho akabishingiraho kandi azi ko bifite. Ariko umwana aramubwira ati databuja suku kubahuka, ariko genda kuri umuhanuzi yakugenda wibire urakira. Namani ntiyibi arakira inshuro 7. Nukubera ko mwebwe mutibira, nukubera ko mwe mutumva, mugezaho abana bato b'imyaka 17 bababwira ngo mwebwe abagabo mwize. Kagame yaravuze ngo ijiji nizize. Niba wemera ko umukongomani uza amateka y'abanyekongo kuva 96 iriya ntambara twinjiramo tutarabona amahoro,
tumaze gupfusha abakongomani bene wanyu. Wowe minisita, wowe uzi utababazwa n'abanyekongo bapfa, ngo ariko ukomeze urwane abantu bakomeze bapfe, wowe wibereye aho uri. Kubera iki? Kubera iki mudahinduka? Kubera iki mutagira impuhwe y'igihugu canyu? Kubera iki munezezwa no gupfa kwa bene wanyu? Ababika banezerewe babakoresha abantu bazima. Pourquoi? ah ah Erayoni, ndakwakiriye ko hoste. Mwiriwe. Isukari yari Mwiriwe izamukanye. wa. Mm. Nayo numva ko izamutse. Mm. Eh, Ariko simvuze nabi, ngira ngo ntawe ngiye Oya nabi. ntiwavuze nabi. Gusa njyewe nari mfite amagambo make nari mfite kuvugaho. Aba bene wacu bahungiye Kamanyura, abenshi naje gusanga bamwe mu bayobozi bari bayoboye iriya kominote bari ni ukuvuga ngo bafatikanyije na Kanyiki na Rubego na Ntuze Azariya Ntuze Nyarugabo Moise, kubera ko ijambo numvise Kanyiki yavuze yuko igihe babaga bari mu nama Goma batelefona abanyabuvira. Abo batelefonaga nabo bashefu ba mutualite, nabo basaje. N'impamvu bahunze nuko bobo bari bazi yuko nabo bagiye kumera nka Goma na Bukavu, bashinge inzego baziyobore, abaziyobora nabo ngabo. Kugenda kwabo no kubwira abaturage ngo bahunge nuko bari bazi yuko bari kubakorana na M23. Rero no gusaba ngo M23 bagarukane Uvira, nukuvuga ngo M23 nisubira ifate Uvira barebe ko bagaruka Uvira. Naho kugaruka Uvira iyo baza kuba batiyagiriza ibyaha baba bagarutse, kubera ko n'abahari n'abanyamurenge. Ariko kubera kugenda gufatikanya n'abanzi bateye igihugu bibatera ubwoba nabo, bigatuma banagumura. Uwumvise message yandika avuga ngo itangazo nuko M23 igiye kuva mu mujyi, ngo nabo rero ngo bategeza kujana nabo, ngo kandi ngo ntihagire umubaza ikibazo, ngo ni itegeko yahawe. Itegeko yarihawe nani? N'inama bagiye bagira nk'abanyamurenge bari abagabo. Hari Uvira hari abagabo benshi bafite amawonije, bafite akazi bakora, n'abayoboye n'uyu nguyu uyoboye mutualite. Ariko guhunga kwabo nabo rimwe na rimwe bazabizira kubera iki? Gufatikanya n'umwanzi, kwizera umwanzi, kugendera muri cya kigare ngo bagiye kuduha igihugu. Ibi wabonaga birirwa batamba ngo tombe, urumva bavuga ngo igihugu, amasezerano ngo bagiye kuyageraho, mu masezerano ngo igihugu. Rero biriya ni ingaruka z'izo baba barakoze nabo. Aba bagabo bitwa ngo barize, ngo nibo bayoboye kominote, bamwe nibo batuma kominote je mu makosa nk'ayo igirwaho ingaruka nk'izi zose tugenda tubona. Aba bari hejuru n'abo bose babakurikira bakabafasha muri iyo nzira yo kugira ngo bayoze ubwoko reba nk'aba bose bari hano Etazini, aba batanga amafaranga asapotinga inyeshamba, aho aba bavugana n'abo ngabo bayoboye, bagiye bayoboye imiryango hirya no hino, ugasanga batanga raporo kwa Kanyiki, batanga raporo kwa Moise, ingaruka zabageraho bakiriza. Kabararira ngo Trump yabateye. Trump ngo nibo babwiye ngo bave ngo imagine message bashiriye abanyabuvira ngo leta zunze ubumwe ngo nibo bategetse kuva muri Uvira. Ninde wari bababwiye kuyitera kuyifata? Leta zunze ubumwe rero yabatumye gutera Uvira kugira ngo yifate. Cyangwa se Uvira, uwo mfisura mwana wavuze yuko afite 17 yavukiye Uvira. Hari abafite 30 40 bavukiye Uvira, bari bamaze iyo myaka yose. Intambara basenye ni ya RCD. Intambara ya RCD ishize ni zo mu Gatumba, abantu baragarutse baratura, n'ubu bari batuye, kandi abenshi bari baragiye batera imbere. Iyo myaka yose kugeza n'ibibazo twagize ho plateau Uvira nta byahabaye, ariko bishimiye gufatwa kwa Uvira n'inyeshamba. Ntibagerageza basi ngo bakingire dukeya twabo bari bamaze kugeraho, iterambere bari bamaze kugeraho, ngo barikingire bamagane inyeshamba kongera kuza kubacanishamo ibo ubwoko butuye hara mu gisagara ca Uvira. Uyu munsi rero batangiye ngo leta zunze ubumwe ngo nibo bategetse ngo kuva ngo muri Uvira ngo bazogaruka muri Uvira. Wabonye amarira basutse hariya? Ari amarira
ni ikigaragaza ko bahenzwe, barahenzwe none dore ibibaye. Ugerageje kureba nawe wenyine yaravuze ngo akimara kubona itangazo ngo umuntu wese ngo ariko amubaza ngo ese ngo ibi nibyo ni ukuri ngo akabesha. Ariko toujours ni gute wumva umuntu ukuriye communauté urepresenta communauté Uvira avugana n'abanzi b'igihugu, amategeko ayakura kwa Kanyika, ayakura kwa Moise, warangiza ukavuga ngo uwo muntu araguma mu mujyi ingabo za Kongo zigarure? Ni ukuvuga ngo nawe ari complice, ni umwe ni umufatanyacyaha. Umufatanyacyaha nande n'aba baduteye. Rero kugaruka muri Uvira hazogaruka abatarakoze ibyaha, naho abagiye bigaragaza bose ko bashigikiye M23, abagiye batamba mu mabarabara, abagiye bayisapotinga mu buryo na buriya, urumva bose bari kwishinja ibyaha. Ni kujya bazaba ngo umunyabyaha ngo ntaho umwirukanye, ni uko bimeze. Rero waco bokora kuja gutakira Rubego, kuja gutakira Moise na Kanyiki ni nko kumena amazi kwibata, nkuko nabo kabarataka. Rero cyiza nuko ahubwo bose leta imbabazi, kubera ko ari abaturage, leta ikabagirira imbabazi bakagaruka mu twabo bagasana ibyabo, bakareka kwishinga bariya abagabo nabo bashorewe nk'ihene igiye kubagwa. Okay, reka twumve Kayikwamba nakomeze hanyuma tuze kumva abakurikira. Bwana Eloni, nkunganiye bwana co-host wowe urange kuri ako kantu wari uvuze. Ikibazo njewe mbona kuri ubu ngubu gikomeye cyane, njewe ndangizaho imbere buke abantu batarebye neza, bariya bagabo babavugira hariya bahunze bari hariya, urebye neza mu minsi mike iri imbere ahangaha bazobamenamwo amasasu, nibarangiza bavuge ngo dore ngo drone, ngo abazarendo. Nico gitangaje cyane. Sinzi nimba uyu minisita azogaruka hano akaza kuvuga ngo leta kandi babajanye bari mu maeneo yabo, babashimuse barabafite. Ariko bwana minisita, ugenda ubwire bagenzi bawe nimba hari n'undi wumva hano wo muri RDF, bariya abantu turabashinganishije mu maboko yabo. Ico nzico uko mbazi, aba bantu hariya ntibafite ikibazo cy'umutekano wa Kongo, bari mu mutekano mukeya wa M23 na RDF. Umwanya uwo ari wo wose uko nje ntekereza bashobora kubiraramo, kurara babanigaguye, bakavuga ngo dore indege, ngo drone yabarashe, ngo dore bazarendo, bashaka kwiyerekanisha ngo ku mahanga. Bariya abantu, bariya abanyamurenge turabashinganishije hariya, bari hariya bafite hariya, kandi ntibafite ubushobozi bwo kubikuramo ngo basubireyo, kuko nibo babajanye, bari mu maboko yabo, nibo babateye. Ariko bariya abanyamurenge turabashinganishije. Bwana minisita na bagenzi bawe bari mwaha baba bazanye amatwi ahangaha no gushaka kureba abantu mu mutwe, muba mushaka kuza kureba abantu mu mutwe ngo mwumve ibyo abantu bavuga, muzamurira abantu amasukari. Turababwiye ngo bariya abantu nibagira ico baba tubivuze mbere y'igihe, tuzobibibutsa hano. Urakoze bwana Patriot. Urakoze papa. Aha, ibitekerezo byiza kandi bitwagiye tubigaruka twaranabivuze mbere, kuva bariya bene wacu bagera Kamanura bashimuswe na RDF, twarabivuze nubwo mu bigaruka, ariko twarabivuze rwose. Urakoze nawe ngo bitekerezo byawe. Hanyuma reka twumve nde wakurikiyeho, ni ndavuga mu bataravuga hano.
kandebe nabonye mama Petero iyo umuntu azamuye ukuboko ngira ngo wenda ari kantu ashaka kuvuga wenda kihutirwa cyangwa wenda yakumanitse mbere sinzi ariko reka twumve niba ari akantu ushaka kuvuga mama Petero. ni reaction juste kuri ntuza waruvuze ngo abaturage bagomba gusaba imbabazi ngo bakagarukira ntuza no ntabwo abaturage bagomba gusaba imbabazi bagomba juste kumanifesta ko bashaka rwose gusubira mu bintu byabo nka kumwe bari kuvuga ngo bashaka gusubira mu mapariseri yabo noneho ntabwo nkeka ko ababafashe bwate bakwemera ko guverinoma ari ijya kubafata me omwe ntuza les nations unies ou b'abasirikari netre bakajya kubafata bakabagarura bakabashyira mu ntuza noneho uyu ntuza wari umaze kuvuga nawe kuvuga ahubwo ni ugusakuza kugira sevre bariya bari kuri risque plus ya M23 que y'abantu z'abazalendo kuko babafashe bugwate comme leur protection ndumva ari izabica donc ni ugusakuza kubashinganisha kubabwira aba bantu bagomba kuzagaruka mu byabo uko bagiye bagomba kugaruka mu byabo ntabwo nemera ko bagomba gusaba imbabazi no nta kosa bakoze bagize ubwonko nta kindi. Urakoze mama Petero. Reka tugaruke tukomeze tuganire ku bantu bavuze ariko minisita ari cyo ushaka kuvuga ntabwo nkwima ijambo rwose kandi ushaka gutekereza ko ya MC narivuze ati reka numve wenda minisita kubera ko ashaka icyo nagera kuri commentaire wenda za bombi ari Rwarakabije na mama Petero nuko barukoresha imvugo zikakaye cyane ariko nawe ntibakoresha izoroshe. Yes, ntekereza ko ntago M23 yageraho yakwica abantu ifite mu nshingano ifitiye abantu umutekano ibyo ni ibintu wenda sinzi. Minisita reka nkubwire ikintu kimwe twakubwiye ngo bene wacu bapfuye Goma AFC M23 ihari ntubizi bishwe n'abande iyo tubababwiye gutyo muvuga ko bishwe ngo n'ababandi ngo n'abantu batatu ariko abantu bagwa iwuviraho leta iri mugahita mu president ngo ni leta ari control ariko M23 control umuntu yapfa mukavuga ngo n'ababandi. Minisita iki kintu muza mugikoreke. Yes, nsoza iki kintu mugikoreke ndabaza minisita wenda kandi nsoza nuko ntekereza ko ahubwo byaba byiza nkuko musabye bakarindira umutekano buryo burambuye cyane kandi ikiyongeyeho bakaba reka kugendera ku gitutu cy'amahanga ahubwo bakaba basubirana Uvira byihuse kugira ngo abaturage bose bagire umutekano. Murakoze. Urakoze cyane. Yeah, thank you so much. Reka MC fata umwanya. Urakoze reka ngushimire n'abavuze simfata umwanya muremure kubera ngiye kugera ahantu ndi bubure network ndahaza ngiye kugera ndabura network. Reka mvuge ku byo ntangirire kuri minisita kuko ari urangije kuvuga ubu nyine byo kuri nje ndashobora kubifata nkaho ari nko gushinyagurira ngo aho leta ngo yafatiye ngo ibuvira ngo ibibazo byahabaye ngo byabaye ko akora bashaka kugira ngo barebe ubwoko fulani bakoresha kugira ngo ubuse n'ubukandamije abandi muri wa munsi ntibatekereze ku ngaruka kandi bazi yuko ibyo bagiye gukora ntibagiye kuhafata ngo bazahaguma burundu. Iyo wirefera mu zaciyeho byose njyewe nza nyibaza nkavuga ati se aba bantu bacu baba batekereza neza bakareba kure kubera ko batirefera mu byaciyeho byose uko abana abatoreliste bagiye bakora bafata aho bafashe bakamara abantu bagasenyagura bakagira gute bwaca bakizeza abantu ati turaje kubakombora ariko bakabica bakamara bamara kubamara hatera kabiri ngo bahavuye kubera ko abantu bacu batirefera kuri ibyo bintu byagiye biba ngo batekereza ngo ati ese uyu munsi nono aba bantu nikiye cyizere twabagirira kugira ngo tubiruke inyuma
dusakuze nk'ukuntu bagiye bakoresha abanyamurenge hariya baja mu mihanda barasakuza bishimira iyo ntsinzi bagira gute amakuru ahari nuko hari n'ibindi bikorwa byinshi byagiye biba nk'uko barishimira iyo ntsinzi nibiba hari ahandi hose bafite ni ukuvuga ngo abanyamurenge tibatekereze ko ibyo bintu biriko biba ejo resulta zizagaruka nyuma M23 yamaze gukungwa ngo zizabagiraho ingaruka batazashobora kurengeza. Iyo numva amagambo nk'aya ngaya uyu minisitiri yaravuze rimwe na rimwe mbafata nk'abashinyaguzi cyangwa se nkabafata nk'abantu bari aho nyine badashobora kubasha nyine kureba iriya kure nyine, reka mbivuga ngiye kubivuga mu bundi buryo yari kuzumva nenda nabi. Iteka ryose hari umugabo umwe atubwira ngo iyo umuntu yabaye umuhake ngo n'igihe ngo amaze gutunga ngo azahora yikanga kubera guhakwa igihe kirekire imyaka myinshi, ni ukuvuga ngo no mu bwonko bwabo iteka ryose bahora batekereza yuko bakiri muri bwa buhake, kandi kuzabivamo bizabasaba ikiguzi kinini cyangwa se bizabasaba igihe kirekire. Niyo mpamvu muzarebe mwibaze nk'abakanyike ati naje nariko mpamagara bibuvira bose ati naje urumva ntibyari wenyine ni si wenyine nawe ibyavuga byose arabwirwa gusa ngo vuga gutya kora gutya, ntafite ubushobozi cyangwa se ntafite ubushobozi bw'ibitekerezo bishobora gutekereza ati ibi bintu ngiye gukorera abanyamurenge mpambwira ngo aha ese ejo kwibyo tuhora dukora bigenda bigahekeraho bikagenda bigaheka bitagira inzira igenda ngo igere iyo bija bigenda biheka inzira zaho zose zigenda ziheka. Ntafite ko bwenge bwo gutekereza akavuga ati abanyamurenge ejo ndashobora kuba ngiye kubashira mu kaga, ahubwo gusa wicare baravuga ngo aba banyamurenge ariko aribo ngira inzira yo kugira ngo ingeze kuco nshaka. Niyo mpamvu tuba tubwira bene wacu muhumuke. Iyo ndeba ngiye kuri sije y'uno munsi narebye ari amagambo Seretanda Meshake yavuze, ndavuga ati kabisa abajya baza bakatubesha ibuvira, none se yavugiye hari imbunde mwabonye bamushizeho. Meshake nje ndamuzi nabaye mukristo wiwe ibuvira imyaka igaze kuri 6 nigira ibuvira, ni umuntu w'umugabo uzwi kandi abantu bose bizeye nk'umuntu w'umugabo. Reba uriya mwana mutoya w'umukobwa ati yemwe mutahe turahari. Ese kuva bahavuye mwumvise ari abanyamurenge bangahe mu basigaye bishwe? Iyo bavuga biriya nje mbavuga gusa ikibazo gusa kihari nuko aba bajangwe iminyago ntibotaha bemerera gutaha ico cyo ntibokibemerera kuko niyo protection yabo ni ukuvuga ngo niyo nkingizo yabo ibakingiye, nubwo umugambi bari bafite utafawura nkuko babitekereza, ariko buriya aho biri bavuga ngo ubwo dufite aba tuzabakoresha icyo dushaka. Ariko bariya ni inzirondo mwitwariye kambabwira bariko banumva bariya barashobora kubabera inzirondo, mugani w'abanyamurenge kandi bazavuga ngo ni inzirondo, barashobora gupfira hariya bikazababaho ibihe byose mukabura n'iyo musha. Murakoze cyane, turakomeza tuganire patriote. wenda akantu nongeraho mu byo twariko tuganira uyu mugabo minisita iyo tubivuga ibingibi turimo tuvuga gutya ntabwo tagire ngo ntabwo turi abanyamurenge bariya bari hariya uko twese turi hano bano bantu bona hano bano banyamurenge